Zahu TV, righteousness is power. Thank you muno mwiroreri wa Zahu TV ngakunyita ogeni ringi na ni ndahota kunyita mugeni ungi uria tucereire guku event ni ya muthenya wa umuthi reke eyuge ritwa riake atwire uretagwo uriekaga na kire kimurehire guku muthenya wa umuthi. Mwiroreri wa Zahu TV njitagwo DJ Sonnie niene nijugaga iguru ria thane thakaga rwimbo. Yes. Nitucereire guku. No guku ndigukite guthaka rwimbo ngukite go support Cecil. Thank you so much. Yes. Ona ma DJ ni ma supportaga aini. Yes, we do tondu ona ni ndakona event ri aini aithetio magoka kuni support. Yes. Haya, hena mundu ina hau kurorera video na no enderenge gwita DJ Sonnie eke uria ekaga. Uria njikaga. Ekumunyitako. No thimo na Facebook o search DJ Sonnie. YouTube DJ Sonnie, TikTok DJ Sonnie, guothe njitagwo DJ Sonnie. Haya. Kuri mundu ungi hihi ungitigera ni undu wa a big title. Marihi mahana atia? Ni negotiable. Negotiable no arira muno tukaiguithania na ngoka wira. Thank you so much. Yes. Nitwakena ona ni kwaraniria na Zahu TV na still nituragukaribisha kuria gwitu Kasarani. I will come. Okay, tuhure show. I will come. Invite me. I'm just a call away. Okay. Murori no muhe namba yaku? Neno ni M-Pesa. Ya M-Pesa. Ya M-Pesa. 0701 596 670. Misokerere ngiri mu. Kahora. 0701 596 670. Thank you so much. M-Pesa nini gukinyira. M-Pesa guka guku na still na request ya haria ungenda kumuhe wira ri no hau namba ine still no jire mundu most upcoming no ndumire link yaku. Thank you. Yes. Sokera hau upcoming artist ungiko wina rwimbo no ndumire link yaku through that number. Thank you so much. Yes, yes. Ni ara support ginya aria mareyokereria muno she believe in kurera muno ona ni ndari handu nginyitwo guoko nikio ndi haha. Yes, yes. Nitwakena. Thank you. Na thina bena kunyiterera ini